Da li ste ikada osetili da vas nešto nevidljivo plaši? Da li vas je strah od nečega učinio nesigurnim, da ne preduzimate korake koje biste želeli? Ali šta je zapravo strah? Je li to nešto stvarno ili je samo proizvod naših nesigurnosti? Danas ćemo razbiti taj mit i otkriti kako strah zapravo funkcioniše. Zato ostanite sa mnom do kraja, jer možda ćete i vi pronaći odgovor na pitanja koja vas muče. Iako vam je ovo zanimljivo, lajkujte video i pretplatite se. Sada, da uđemo u suštinu. Strah je naš prirodni mehanizam za prepoznavanje opasnosti. On je naš alarmni sistem koji nas upozorava na moguće pretnje. Ali evo ključne stvari. Strah ne mora uvek biti zasnovan na stvarnim pretnjama. Na primjer, svi smo barem jednom doživjeli strah od neuspeha, javnog nastupa ili tuđeg mišljenja, iako te situacije same po sebi nisu opasne. Ovaj strah se često javlja zbog naših nesigurnosti ili niskog samopouzdanja. Naš mozak povezuje te situacije sa nečim što je za nas neprijatno ili opasno i to je ono što nas plaši. Isto tako, kada izađemo iz svoje zone komfora, osjećamo nelagodu, nesigurnost pa i strah da nećemo uspjeti u trenutnom poduhvatu. To se često dešava, na primjer, pri promjeni posla, životnog okruženja, prekida odnosa, pa čak i razvodu, bolesti, dakle u svim životnim situacijama. Sada, šta možemo da uradimo da prevaziđemo te nesigurnosti i strahove? Da li postoji način da se oslobodimo tog stresa? Da, i evo nekoliko konkretnih savjeta koji stvarno funkcionišu. Prepoznavanje straha. Prvi korak je da prepoznate i prihvatite svoj strah. Pitajte se, zašto me ovo plaši? Da li je ovo realna opasnost ili samo nešto što sam zamislio ili zamislila? Suočavanje sa strahom. Nemojte bežati od onoga što vas plaši. Postepeno se izložite tim situacijama korak po korak. Na primjer, ako se plašite javnog nastupa, počnite sa manjim grupama ljudi. Na ovaj način ćete smanjiti intenzitet straha. Rad na samopouzdanju. Ovaj strah je često znak da ne verujete dovoljno u sebe. Počnite da radite na svom samopouzdanju, postavite realne ciljeve, pratite napredak i slavite male pobjede. Dalje, svesna prisutnost i meditacija. Vežbe opuštanja, meditacija ili duboko disanje mogu značajno smanjiti nivo anksioznosti i pomoći vam da zadržite kontrolu u situacijama koje izazivaju strah. Peti savjet je da razgovarate o svom strahu. Ponekad je najlakši način da se oslobodimo od straha da o njemu razgovaramo. Podelite svoje osjećanja sa prijateljem, terapeutom ili nekim kome verujete. Sam čin iznošenja tog straha može biti oslobađajući. I ljudi, ovo je ključ. Strah je stvaran samo ako mu dozvolite da kontroliše vaš život. Ove tehnike mogu vam pomoći da se oslobodite, ali vi ste ti koji morate da preuzmete kontrolu. Zato, da li ste spremni da se suočite sa svojim strahovima? Pitanje za vas, koji je vaš najveći strah i šta radite da ga prevaziđete? Pišite u komentarima, možda baš vi imate neki savjet koji bi mogao pomoći nekome drugom. Ako vam se video svideo, obavezno lajkujte i pretplatite se za još korisnih savjeta.